Mana yang jajan? Hayang tuh ayo. Ya, tukeran duit kop ke 50 ewang mana? Tukeran ke sawe. Yo. Heeh. Oh. Dedi, kemana? Ngopi, kemari. Ya Dedi, orangnya nukeran aja saya. Receh tuh yuk, duakan. Bisa 100.000. Oh, aya kebenaran ya 100.000 mah. Jadi 2. Ya tuh. Tah. Nyatunya, nunya ada di. Siap-siap, Rik. Ya. Berarti 50 ewangnya. Wah, mana pinter eh. Aja, Oh, Dik, tenang. yuk. Mana Oke. jajan susu bana? Wih, jajan aja, Bang. Jadi kerja kereta pindah. Wah, bisa. Jangan ditukirkan. Dan ditukiran belagung. Bajek. Tujuh naon, Bajek? Nuju kieu we ada di. Tapi bade kapayun tak? Oh, non. Oh, Pay- mangga. payunnya. Mangga. Ada di. Mau apa? Dia kena. Mau apa, naon? Iya, abdi teh. Ada yang ngakadekeun HP ieu teh manawi. Ada di minat. HP. Digarekeun sabaraha, Bajek? 50.000 we. Ieu mah paling oge sapoe lah. Nya oge kang Depok. 50.000. Ohon, coba paling ge sapoe lah. HP naon ieu? Ieu tuh HP hurung, HP nu saena ieu. Waras keneh teh, Bah? Waras eta tuh. Tinggal waras. Nah, saja. Bener 50.000. Waras. Abi pada 7 per Yogi Artos. Aya lah 50.000 mah, Bah. Mohon. Berarti yang sulan 50 tah. Oh, beneran. Ngomongnya. Mohon, anjing ge ditebus deui ku abi. Anjing, Bah. Mohon, siap. Siapa tuh, Bah? Siap ada di. Ngabi lanjutnya. Ada yang Ah, ngopi. siap. Mohon, mohon, Bah. Mohon. Jadi boga duit, ketika jajanan si ayah. Jadi gua duit aing tadi lu taruh keran ke si Budi. Mainan. Saya mah apa aing ngalaya. Well.